कांचनपुर 60 विधानसभा क्षेत्र तिप्रामौथा ब्लॉक कमेटी की ओर से दासदा ब्लॉक के अंतर्गत पूर्वी सातनाला एडीसी गांव के डंगाछरा गांव के निवासी विधवा असहाय महिला छांदरुन रियांग, जिनके पास घर बनाकर रहने का भी सामर्थ्य नहीं था, उनको तिप्रामौथा के कार्यकर्ताओं ने जाकर नया घर बनवाने पर मदद दी। उपस्थित थे तिप्रामौथा सेंट्रल कमेटी के सीनियर लीडर फिलिप रियांग, YTF ब्लॉक कमेटी के सदस्य और तिप्रामौथा ब्लॉक कमेटी के प्रेसिडेंट उमाशंकर रियांग समेत अन्य। Bukti para. Acha tinik pan nang bo program nang ro pen. Tini ro program phemo song skango visit ke ha nai thang phai ha tarpore tini o song je visit ke nai modin no bagrano song ya sok khina ha song phai tang ye phena je tini o modin ne song sa khina modin no tini o phai song ri phai ha nang khu phai ha ka ting ro ri phai ha song tang po tang khu la ha je taman mondarawa de mondarawa so tong ro ting nang phai ro tini upasthit tongai tini YTF ni block committee ni president Chris Kumar Yang tongo ke joto secretary tongo joto organizing secretary tongo bo topo akhe abuni loge loge wo tini senior leader Kanchanpur senior leader Philip Yang akhe tini Kanchanpur Tiप्रामौथा block committee ni president Atamo Singko bungkumo ro upasthit tong singpel tin loge akhe tini ro voting ro wo ting pai ting ro wo sa su tomo nangkho ha chung phai mi ya khang tomo jaga wo chung no bra nangkho phai mi tini senior leader Kanchanpur ni Philip Riang bung tomo ting ro skill ro ja kichu nango tomo nangkho ja finance ke ja ha chung sai joma Acha ting nang YTF Kanchanpur subdivision phai ro nangkhu phai mo ma bonuk tang ri mo beka bono tei sak na ri berkata media takrono akhe tini jumbo west sanala boro chung I sanala oro chung tini randiba moi khe tunjanai bininu siksa khe wati rok chom thamon karono chung ro parani join bajamaro akhe ro ni monitoring committee ro baimle ye akhe chung block committee no ngia joto nang lai da no talai tu me chung joto ro chini block committee ni Tiप्रामौथा ni chini president brom nang taku atau masongkol bungo tungu akhe phaimai sini chini brom nang ata clips senior leaders Kanchanpur ni akhe tremai sini chini block committee ni executive YTF ni block committee ni executive committee ro chini joto mai song akhe boro parani chairman chini monitoring committee ni ata Ranjit Bomhla to chung joto mle yero param logo project mle ye bo nok kan Saksa